ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Minwan ramangi Hakerdob ying jongpi Dagi hajar ngi pat riunget na balang Katolik baki riunget na kiwepat ki kinhun balang ru kilawan bansaki haga jingpen kentang lingdo soblay yudikan Krishan bok pochen CMF hagas ngi ublay ka kundai tre kuno pra arjar posau Hasin Joseph Catholic Church nong talang kabahap hapo amlaran parish badai ga jinglia nyam la pendap do Most Reverend Ferdinand Dakhar DD Bishop ka Juai Diocese Ya kemas bakhoi bat pengentang lingdo dalam kemadu Most Reverend Ferdinand Dakhar, DD Bishop, Kajuai Diocese, hagajing senralang Reverend Joseph Mapila Parambil, Provincial Jaga North East India Province, ringgak ki padar ki lingdo soblay, napok ka Diocese Juai bat nabar. Hagani kesni buram jang ke ying kesem bakhoi. Kumba ngitip bagi ying kesem jengi kalong ke chlem jong ke jing ikai ya kun ha ke jing tip lay ha ke buram ka akor jing im ka gospel meta kesni ke bangla ya sneu mentan ka yatho yingi sapang ke ying kesem jong u Jisu ka Maria baru Joseph ke ying kesem ke balaya kanam ke ying kesem bakhut jong u Jisu ka Maria Joseph kathong yingi meta kesni Kajingkeli kabangala bangkeli yelade bat ya pi menta kesni bat ya puson hagani kesni buram jong kayeng kesem bakut hatu ngikwa ne em bagayeng kesem jengi kalong ke bakut kalong ke bakmen kalong ke bakut bakhia lada ngikwa ba kiyeng kesem jengi kalong ke bakut ngidam kam ban le ei kamdei ba chuan tadi kumawan kesni nei hal halendep jong kesni do don ublei pa bapenya ya kesni dan nagani gadau ni kum ki bishop jong ka India kawai na kitna trekam jong ki bishop India gane ka family commission hagdi rang juki hamne nem la chim ya garai bankut jengmut bat bantrei borba Banyarap ya kilangin ng sem jengin halor likely kejing trang kejing kwa jangi kum ki bishop bat kilendo bat kinang tray balang bat pi ki kmigit pa bat ikon jang ke balang kabanang kong ngichim kejing raikut umiyang ngikwa bagaying ke sem jengi kalong ke basuk ke batmen kabaa kejing kwa jing trang jangi ki bishop bat kinang tray balang lekat bat kilendo kirunyam ki katekis ni kuha bagaying kesem jengi kandong kebakoy kebakia kebakado we wish our family to be holy ni kuha bagaying kesem jengi kadai benlong kebakoy kum kanuksa jang kaying kesem u Jisu ke Maria bat u Joseph ngasya bat ang ba ya une udikan ya ubangin penkentang menta hagani klipmat udai usa jang ke Jubilee usa jang kejingan enti jang kebalang bat khamtame jang kebalang sinang usa jang kejingan enti jang kikmigit pa dapen he pensan yu kon usa jang kejing tre chitam jang ki bahalor ki bapen he pensan yu ha kejing ikai ha kejingan enti jang u bat pengkre ilede bandong uta udikan bandong ulenda kenma ba blay ulo ang yu jamaya wating te piro wating blay don dekat bati abang Jisu lapha laje di apostol dulu balapha yiki sabi judgment ke baro manhika yiki hukum dulu ulo ang kini ki ju ki kintin ki jingkular lo ang yiki apostol to tips kem bangadon dekat bati baro hadu badawai na kepertai beberapa begitu ni kilenda para dalam ni kilunyam datai balang ni segmen banyak sawai denda hadin katukat dipor nagani balang senang nong talam banda pi ki pa nagani senang tiba bat baseu jingi layarab
bon hakin gisngi ki benai kita yo le Christian dem jaga balang jengi blei si bon ye pi ki pan nang sung chnong kerang ba chnong ki nak ye chnong ki bali snow lem bat badan kani ki jing ek i snow kum chi para hau blei da hagani gisngi kumbangi IT hau blei ya dikon Christian bok kampat biang bangi chukmen ban yo lendo hendei kongin Christian ye u met bat min sim jipa ju blei ndei tang ni ki Kristan bado hi ni yarap pilihan kumbakan ke chnong kalau kenusa ban pidi ke jing snow lem musim yarap musim cipara jai bin rew musim prado prasnam kokon bei ye chwa ba pinsha pen kentang lendo soblei kalong kediti jangpi ban yatho hak akmat une ba padang ya kejiku basisha bat bahok jangpi bat cipti ya kene kata lendo soblei te pilarai kut bat pidamon sisha ban cipti ya kediti lendo soblei kum unang trelang babido jong lendo san ha ka ban sumat bat sai ka kan hon lang brot jong ublei hapo ka jalan jong umetsin bakoy Hoy, kalaray kut, bat ngamon. kilarai kut bat piman ban pendep ha kat kum ka jing start ba umetsin bakoy no ay pi ya ka ni ka deiti malapen khamti hapi ban pen priang ya ka ten ublei da ka bayalak ya ka kubor ba ba bada ka bahikai binya ya ka jingai ka thalik Hoy, kalaray kut, bat ngamon. Pilarai kut bat piman skem ban pen menta da gijing rublei bat da gijing ya gijing im ya gijing hikai pa gijing le jing kam jong Jesus Christ na ka penta ka boram ublei pa gijing ki wirat jong ki pat Kristan ha gijing im blei bat gijing ai bat kam tam ya gijing knya yu Christ yang ada sakramen jing mapok jing pen Yesus kat kum gijing hikai pateng jong ka balang Hoy, kalaray kut, bat ngamon. Hilarai kut bat piman skem bat ngi bat banduriat lem bat ngi hagi jing duai ban yo ya jing isne na kebenta ubabon ubalang ya ubau blehi lapen khamti hangi Hoy, kalaray kut, bat ngamon. Hilarai kut bat piman skem bat yaso tili telan man lagas ngi bat ukris lenda orang badu ubala terwai lade kum ujingnya batlem ha ublei upa bat lem batu ban pen kentang lade ha ublei na ka benta ke cipenim ya ukon benreu Hoy, kalaray kut, bat ngamon. Menta udikan Christian bok pochen unem ko siu khmal uling do sat ban shim bat clay ik juban lat ban ko ngu shirta ya ling do sat chilla bat iki bahalor jemu kum unang yetrei lang bari hok jemu kopara bengai beri tangi ya duai ya ublei upa dan bortam ba unthe gerhai ya kijingai ban jekar khu jugu halor une uchakri jong ubala sajid na ka benta ka kam dan do soblei utrai to isneyagi Trinity bakuy uway ublay Ko angel bat ko arkanel baku
ngap yengi batathe kerhai haune ukon jome ya bitikru jong mensim bakoi bato pen khamti hau jaga bor batiar jong kijing long do soblei nang ba ya itrwa hame ukpa ba ichbun unya name ya kijing senran kijing tin lenti bat kijing guru center kijing im jongu dau kris utrai jongi. Amen. Toyodon lembat ni atrai kebrat kupa bukoi Ibn Botam Koble na bom cukup Me balong Makatumay jong kaburam Makakerdan dong brew mandrew Me balong unang saan penta Bat unang thek rahay Yagijingay ay baro par Mami na ubah kapatay maryang kami Nami na ubah ay baro kine bat kiskem Mami keng ubalabu batung ya ki kerdan baper ya ki nombut norap bakerpang jong ukun jong mi uti sukris daga bod bakikyat jong mensim bakut nang ba menduk penur longkur longdok ya upah jong mi Uling lo saat unsne dikti jong bagelong dikti bakut ikentang ban terwa juknya na bentaki pa jungle pensiol dikikun jong pi ban ai mensim yaki ban bod yo blay sha jung long lindo doniam un jukiti jong pi laki yang kisan une lindo une ri yang kasam benanta ulolong ujong gabalang kariam gabet jong gabalang lagi khor ki khiam lindo so blay catholic shwa bom lindo thamai insha penslep ni kantang gikti jong balong lindo pura jong gabalang to utrai jungi Yesus Kristus ya bapa lapen sle daw mensim bakut badakabor unri sumar yepi ba pinduk pengkut penkentang ya pai Kristan ba pintrowa ya gijingnya ha ublay nang roy gabalang nang ya ki ma ublay nang skam kanyam gurukom ngilayo so we lindo thamai ufada krishan po chen lindo bakindai ni parisham garam Ulendo balai na isang nang talang. Mentara jikimen kabaknaw, unpai je pi bepini toyo, ulendo batamay jang kabalang. Ban menta, kakwayar kinyalam yang iya kising ruay, ban ruay ro yo blay ya kising do, jingyo yo undo batamay. Lapura kanyam kurukam kicipagkentang lindo so blay yo, ulalong lindo bapura. Ulendo asat bekiway pat para lindo. Kinyapiam ya kudup badai kublay kitbog kerweng yung lindo tamay. Ban pediang borom yu syakin hun kiling dok baro. Pig pa jung belai ru. Hinskit bok rubiang yu shibit ndalawai jing leniam. No
Badan buat baro upa bad ukun bad umensin bakut unsang sapi jenom Ublay berembor barong berkuipi upa barkun baru mensim bakut Amen. Kilesu kamas kalawan